Übülüydək gününen, Malkaybıt Oskoladın 130 yıllık Übülüydək gününen, Bordun Nehliğe municipalny teriliyatıttan Ehyaka bargıtıgar iti istin eğertebitit gerderbitin kömüllen. Bugün Übülüyden Sivesten sürte aylak terehinler bolan astılar. Ondan bu caska, bu tügenge bilgi barı Aktır, aktar, sanır, doyduğumuz oskolanın bir ulakan beliye tügenine, 130 yıllık Übülüyden barı manna yürülek münyaka. Vasallah, Malkayoluk doktora. Übülüye kalbete jettir. Onna Malkay oskolatın biterbet okusniktir. Bu bugünkü günü bir dağ örketestibit, onna bölümden atartıbit ve kapıtnar. Onna bugün elbaqi vecid kalbetitten bihi şurdağın ördübit. Onna bugün Hasan eynirikte bihi sehergahan, rukkunu koyutunu sanahan, kapsat yakbit, oskolalık turunan bulanna yakbit, ennika kaydavledik bitin turunna yakbit. Ondan men atı bəyəm qayda hakirbinan, qayda tokuydurbinan negetta ulakan taklat orbakka pedagoika вопрос-тарыгар bu Malkay oskolatın 130 sahiligar qaydara düərələn mene negetta anabın atasaharından. Oskola bu производственный терилте болатак. Oskola ey hana ülete. Onun oskola ületin rezultata, kine показателя, kine kayda ületira, tuğunan kemeydener diyen min tebeler kuru keriller. Olabur süehi iter, hılgı iter, kokostu, kanizavottu, kine otçottura hırda sepçeki olur. Baca yılga, baca kiyle ordum diyen, baca yılga, baca ditrebin tuğetim diyen. Vatatta oskolu ülete, kaydak lanalarından söylüyor. Min kaydakına oskolu ülete sırası kine takvat, kine rezultata, показателя, kayda ülete, kine muanınan sıl asbitin kendine kine takır. Onu takır diyen min bu 130 yıl ilerlebet Malkay orta oskolatın rezultata kaydağı diyen mene yaka mangnay kine выпускниктара tuak sitihine ılbıtların biçinlerinin olur. Mangnayından bege hamay ovastır выпускник bit Malkay oskolatın выпускниga görünen bitirdik ki Onda bu Malkay oskolatı 4 yıl kerenge habırından ölerabet Sakha Respublikatın Norotun Kayıslatın köyle öyleyta kırayı öğreteci Eduard Fedorovich Danilov. Öğretini bir yapar, manlar keren olur. Bir tuttar ki evet bu Malkay oskolatın выпускниga Российская Федерация культуратын köyle öyleyta СССР культуратын тойгуна народ мастера Эрнест Александрович Алексеев. Bilegen tatlı uğurluksyon olarak men kenene orud bilbet ettim. Anton bir kenegetin atılağım baran, onu kene tuğunan ağam baran, çoğahan abıtım talaktan ol bu oğuran taharar nümanı Suruyan kinege tahargıtın kettik tağını talakta diyen çakçı talağından kaydak oğurur masterı bol bit ebit onu kinege gınan tahargıt men onu atılağın ulan baramın kırdağın intireye gabdım. Дальше Sakha Respublikası'nın iskustatın ütela diyetele Begi Malkay'da hudожник bit. Üllere gün Respublika bağlığa
Егор Афанасьевич Борисов указ Иливаттан Саха Республикатын народный художника гыммыт Иннокентьев Николай Николаевич. Иннокентьев Николай Николаевич bir картынатын мен көрөн барамын тоқтоордагын беребитим. Онтон беттах мен бу художникытта биссияка надо было мен төбө бир хаты хижабытым ол картина сайлыкка ден. Эти беги лагыр битер баранистакка хайлыкка уройдамы пыйлак онно ол картина бар дияларагын кайдары марын har курдуктар мүмкүн. Анотон бүгүн эги хорохтор кеттебек улу художественный картина галереяны астыбыт. Анна Николай Николаевич Иннокентьев бәтин выставкатын турарда. Бу малкайдар биги олок бugünden Николай Николаевичнан бурдан кен туттуктакпыт. Тоде такына эне бу хакы республика террор билликке отак. Эне bütün Россияга билликке онна граница тайгар атын дойдуларга эмне кастадагы выставкаланан Бодингнах народный художник. Табиги осколовтун битербеттер Сахар Асызов Дүкі Советтің президиумын секретарыға Певимет Данилова Анастасия Петровна. Учуталлара Петров Тимофей Иванович. Учуталлар Селика Тылахтара Виталий Николай Степан Седалищектар. Бенлер Советская партийный крайне ретащен Гыткин Николай Николаевич. Мұрқорленер кене Россия бірісатының ғылларға өлеләбіті бары білергі құлы. Ол еті манны кәлбәтіға бүгін қанатылақ. Ысырыс журналистің союын чилені РСФСР оны сақасыр культураларын үтілі өләті Дмитрий Николаевич Николаев. Историческая наука доктора Егор Егорович Алексеев. Сахалаттан бастықы вертолетчик авиация туйгуна Кириллин Николай Наумович. Юрий Гагарин подобный цирка бастықынан тупот СССР вачотта радиха Александр Григорьевич Тимофеев. Техническая наука доктора Андрей Дмитриевич Кириллин, Афанасьев Дмитрий Егорович. Биллер спортсменler, жабыманнар, күрдақ биллер спортсменler түрен уған бұл бейгім алқос қолаптың бітер балылар. Арас осколалар, білен құмақы етігер күрдақтық, жақайын фантазиялы құмақы бағыны хұрия-хұриялар, программа бағы хұрия-хұрия, жабегім анны осколабыт дейді жау конкурсқа күтталар. Бұл бейге трудовойнан жарықтанар, трудовое воспитаниянан жарықтанар школа өттен, бейгі бейтері болла физика-математическа қайысқаннан барар школа өттен, бейгі ауыра школа өттен аңын өттер. Онымен қанның бары школаға туақ қайысқа бар болуқтағы, самый главное. Мен көрдіқтіні бұл школаға православны итағалы, ағабыты келдерендер, кенеға доғанас берендер, хорыен өретілдер. Тоғады тақына Библияға дағыны, Коранға дағыны, тоқтан оны қоған ғұрылуат, барыта қүйтжаннан ғылынан общечеловеческая ценностар ғұрылауыр. Кейеға доғыр ден, орыма ден, кейіне атағыстама ден, хетінмек олар истиналар ғұрылауыр. Онтон, хевеске ғағына, бейгі осколаға хеддетер етіп, моральный кодекс строителя коммунизма ден барды. Олақ манна параграфынан бүтіндетен 1, 2, 3 ден ғұрыллат. Оны дәлілер әті қытанақтық арайком әмін өптен. Бейгі оны хүрдағын тұтуға атыледі. Отты білген оскола бұтыр болғаны, онлық тоқтағаны бейгі ғылбыт ғадайсып тұқ. Жүрдіттен бейгі әті бітіпті. Жауыл хир қазайынар өретектақ бүттен. Патриот болықтақ бүттен. Бейгі бәрәден кәймә дейін. Хетінен қолауыр детінді кірдеді. Анан бұл малқа школата Серковны приходской школаттан хағыламыта мен көрдіқ бұна үшгайдақ бұғылық. Анан қаз бидде школаған мен көрдіқ бұна хевлеген олық бұлағына қайысқаннан онна күғыл қайысқаннан
кыһыл линиянан ыйылдахтах ыһлаах бу общечеловеческий ценностька биһиги бараатыхтах. Оно биһиги арас ниманнан барыат. Олар трудовой воспитаниянан, нравственное воспитаниянан, математиканы билиннерен, муша тылыны билиннерен, физиканы үйрәтен, химияны билиннерен. Онаман биһиги самый главный задача общечеловеческий ценность болуктах. Оно олар каз бидди оскола программатыгар, онна буланыгар гылыгар хадашатыгар биһиги никилеректах. Оно этимен тарихча Хевлингете холор бу малка школа тербие булырынгыттан келлератывет гуманистический педагогика дени. Олата биһиги психологический климаттын осколага олок чыңкатынлык тутукта. Оны главный курдук тутукта. Олата ого биһиги сыраматологлар якта, бебебитер сыраматологлар якта, биһиги этихе хыйжы хофта оскола хигер. Технический лехтери учуталлары аракты хоқтақпыт. Қаз бейті уборсызса, қаз бейті технический лехт хеммеркені етер оролла. Кені таңна қапта хайджара, оғылары күтті кәпсетері, тұтта қапта хайджара, барта олы оғылы етер. Онан, олар Ямбург денеті Москваға атырбыт директор бар. Ол береген жарттан айтар ете гуманистический педагогика тұратық тағдыбыт мен бұлырын меннеге баран ол кені семинары күтті бітім. Уркуттан беге кенеге тәхевәсті атыбыт, тоған сылыр біті әктірігер. Вот кені адаптивный педагогикаттан хаалан, онтон инклюзивный образованиянан баран хевден кені еті гуманистический педагогика тақпыр. Әгәрде учуталларга Айымнилах үләне, Сана Васильевтары, Мегажекскайдары, Донскойдары иетен тахарар гытыгар. Өренетчилер гитигер, өрәкка жолуру, үрдік бәрәдегі жолу бағарабын. Эгені кытта Николай Николаевич Лыткин. Мөріләк түгенінен әғірдетін тердер, Нюрбар района муниципальный терелі бағылыға, техническая наука кандидата, беге бордон бұтыттан тақсыбыт бір тойтулақпыт Борис Николаевич Попов. Убастовуллах, Наталья Семеновна, Убастовуллах, Виктор Михайлович, Ытыкманы, Малыка yok докторы, Убастовуллах, Малыка школатын арас кемлерге үйерінен бітербет выпускниктар күнді оғылыр. Әйгіні барғытын көгіл саналақ, тұру, үләхет, көк юрба, кен юрба, жолылағыттан еті істіңәрді әйге 130 сыллақ үбілегітнен. Қамды бағыр школа, son сұраға албан ата кинеға үйерәмет, етілебет выпускниктаргар. Билеген Виктор Михайлович Кылгас болдар, Сихили хоғысту кәрсията выпускниктар қайдасы тихирәқтерін. Бұл Хебеско үстірден аяқ школа бары болы. Бұл Хебеско хүйіз құрдық. Лохан государстваны Халайсывыт Степан Василев құрдық. Спорттан Аллахқа. Бұл андойду чемпиона ветерандарға Юрий Андреев. Әппеден құрдық бұл бейгі историк бұд. Хақалар олыс тұғыз тұқтар историк бұд. Егор Егорович Алексеев. Еті құрдық әлбәқ. Промышленскаллаққа бұратты кереленер Андрей Дмитриевич Алроста компания бастығы президенті, терияшчы президенті. Білген дағыны, бұл Малыка школаттан выпускниктара сетихиляқтық, арас тағамлауыларға үлейі сетжалдар. Оны бире әтепі барымын. Бұл школа непосредственно сығына хоқта күрдік болар. Бұл Малыка түбетін жылы бәйлері Норок селексетінен бұл Хақан Норотын тастайанета мәгіжа қылғытын үйтен үйіндерін тағарбықтар борылы бағытынан. Бычақчы народ сетихите, ол егер Малкайга үйренбет үйректаш жонлар сетихилері. Егер юртбалар аяқыллағыта бәрісін егер ол жон хенке тұрысырдан, ол егер бұл Малыға олықта тұрысыларынан еннебетігер біліңі кәміне петтейір, сүті хор бұтырыр бұд. Бейт көлөне хенен бұл бейге олар бұд. Оны бәйбет тағаны андырды хымгар тәвістене конкуренциялар тақстар құдық Уревена тақсыр тақпыт деді. Ол ең ол кәміне бейге түмсүйіні
Ололоғылы ені бітер көн тұтту бұд. Знамя құндық әлпетпет, сен үрбенсі одна команда ден. Жақшы білген еті ғадача основном сетеліннен білген Нюрпа жыны, малыка жыны, қаны да хәжі біттірін хен ғайтялар бәйлерін төрәуіт өскәует малыкедерге, Нюрпаларға сетеліне мағаралдар, туақ қадырын көміл хәлдер. Білген ол хити хорып бутун конкуренцияны аңды тақсар бутуяр билеген бегилемисүлүн ары улар табыт маннык теңе. Үлеле хете вот уже. Сенюрпинцы команда профессионалов тен. Действительно, профессионалдар жондор камнык багарат тахынга, камнык багарат профессионалдар жондор профессионалдары иден таарылдар. Малкы школдун коллективы билген жакчы үттүк тахынак профессиональный педагогический коллектив. Onun bu malkay inneki keskile minhana var, profesyonel dilger var olan bu bir kölenden. Allah da hüyütme 5 yıldan malkay oğulları, bilgin bu hüyüt hecir oğulları bu. Ağımda bir daha hüyüt taksak yaktaklar, onlar bilgi bu bilgin ülüye hecir kapsı hecir döndür. David Klapı'nın ülevetin ülüyevit, o kutukmanda 3 şkola var. Musikali şkola, 3 ülüye oturar, sportivli şkola tahardıvıt. Дальше бүгін бұл осколаға библиотекетеге хеджамыт виртуальный музей ден көрдігіт. Жақчы бұл бейкемітінер қолатыққа шақ период. Оғаға аң дүдіні аң көндірі ол. Онан бейкі бұл жылттан хылайы етілік қыран тоғылдар қабдыларын иннемиттек барымыт бір кәлөненнен, үйіппе хүрмесінен жақчы бары бұл нүрбалар, ол егер маркеттер аң дүдіға көпкерсар кектілер болу құттен. Беге әрелі ақпет. Общего образования Российской Федерации награждается Григорьева Надежда Григорьевна, учитель русского языка и литературы. Благодарность от Якутского регионального всероссийского общественного движения «Матери России» председатель Борисова Прокофья Петровна с серебряным знаком вручается Евсеевой Марии Петровне, ветерану педагогического труда, учителю истории, директору школы с 2005 по 2014 года. Грамотой Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Саха-Якутия награждается Савинов Прол Константинович. Такой же грамотой награждается Андреева Саргалана Анатольевна, мастер производственного обучения. Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Саха-Якутия с серебряным знаком награждаются Степанов Валерий Афанасьевич, выпускник 1977 года. Таким же благодарственным письмом награждается Афанасьев Николай Семенович, выпускник 1977 года. Почетной грамотой администрации муниципального района Нюрбинский район с вручением серебряного знака за вклад в развитие награждаются Алексеев Петр Алексеевич, ветеран педагогического труда, учитель якутского языка и литературы. Награждается Федоров Николай Григорьевич, ветеран педагогического труда, учитель истории и обществознания. Награждается Григорьева Екатерина Николаевна, ветеран педагогического труда, учитель русского языка и литературы. Награждается Ефремова Людмила Сафоновна, учитель английского языка. Награждается Иванова Маргарита Семеновна, учитель начальных классов. Рагдатыл берилер Прокопьев Владимир Михайловичка Саха Республикатын государственной мунягын
iltimen депутатlar, ortak devlerde municipallik birimliği boçotluğa kılıktağı. Выступаллах Малкаем Джона Сергеда, Выступаллах Наталья Семеновна, Выступаллах Виктор Михайлович, Выступаллах Малкай Осколатын Арасыларга Үлеләбит учуталлара, үләһеттерә, Арасыллары выпускниктар, юридачилар, төрөппеттер. Эбине букалары бытын Илтүбән государственный мundağın adıttan, Гүрбалуыттан талылы народный депутаттар Антонина Панасьевна, Никентий Давидович, Евгений Никентьевич, онна туз бәм апыттан о 130 сыллах түргенлах юбилейгітнен ититир истинник әділігі көмілі. Бұл Белеге республикавыт bir kırcağız oskoladı. Araha tamin ben çolka isli paran bir berpinginan baran 130 sasta oskola respublika ben ağayak bulduk. Bu güçlere 100 yıl iğnen tahınan bu üyeyleri boların bilebit. Bu kenlerge Малкай складный стедетиттен этетан харбыттарын курдук. Үстүнөн чекеринге выпускник тахсан. Бәлерин төрөбүт нелептерин, улуштарын, республикаларын, бәл бүтүн дойду тахымынан улахан сайдыга кылаттарын киллер бит жомут шурдак элбак. Бу Арас салайбы да болдун, оғылқы да болдун, культура, искусство, спорт, производство бары көрілгер. Бұл выпускниктар, егі выпускниктар көт. Үгіс қылаттарын келдер біттерін түрбеті берге бары білемет бұл учетал. Малқай осколатын учеталары бәйеті тұғынан соллар истәқ. Derin istoryalak, da güçtak, ülelak bolanlar, manlı gelbak, jönü iyiden, öğreten, takayan, tahardaktara. Ondan ben bugün egin ülket taksan turamman össü tövül, aras kölüne, ülelak aspıt, barı çotallarga, Haqa Respublikatın parlamentin adıttan, derin maqtalbın onunla sürüye bildire bir kömüller. Bu bilimge hırdak tetimnak olukko kanlık baroskola barat dünen bilimnak jonu iyiten öğreten tahara sürün sığla soruga dilin bili onunla barat dünen saydığlak anı kihine bu tetimnak oluğu Katara tenge üttehar, onunla tenge saydılar, dedik kıhtar cümleri, iter buka barı bilgi ebeğen espin. Ondan ben bu üddük tilmanlıktan bağlı bete, elege öyle katıyar, kündü uçutallar var. Össe dağına yügüs elbaq setihini, yügüs elbaq ütçatı bu iten taharar gıtıgar, men ulağanlık bağıran turamman, onu bağıran turamman, össe de yügüs setihileri bağıralım. Şimdi yaptığım ben kılgaz tık pastırıktan oskola savaltadılar. Haqa Respublika'nın gozdaşlarına mundağın atıttan ırdak istin iskoğanlaq bu bir Respublika parlamentin hılayatçıda Alexander Nikolaevich Zhukov atıttan eğerde sorupun tuttarabıt kömürler.
Аны туран бәғәһә Антонина Афанасьевна әтен ағарбық болуқтақ манды көксүйіге бұл үйрек министерстводен атыттан установое оборудование сертификатын тұттарыбын көрілер баға келеді. Все банда bir tuz beyan apıttan büyük bu kırada onlar sertifikatı tutarım bağırım. Bu yıl bütekekte выпускника. Bu yıl bütekekte выпускника за лучшие показатели по итогам сдачи ЕГЭ в 2016 году по предмету химия. Bilgin bana bilemek anıgül yağa bu olak sütdağ, küçtağ tekniska haydi baratorun üyetiger hamay olak olağan nadalak, sortalak bolular kimya, biologiya, fizika kurduk предметтер. Onca itimden olak küçke ılsıra öleler diyen etekim var. Благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия вручением серебряной ручки награждается Иванов Виктор Григорьевич, ветеран педагогического труда, учитель начальных классов. Благодарностью председателя Государственного собрания Тюмени Республики Саха-Якутия с вручением серебряного знака награждается Евсеева Мария Петровна, ветеран педагогического труда, учитель истории, директор школы с 2005 по 2014 году. Почетной грамотой Постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Государственного собрания из Тюмени Республики Саха-Якутия награждаются Андреева Александра Константиновна, учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе с 1988 по 1999 года, директор школы 2005 года. Награждается Николаева Татьяна Семеновна, лаборант школы. Награждается Слафонтов Аркадий Васильевич, тракторист школы. Награждается Максимов Николай Дмитриевич, технический работник школы. Тыл берилер Евсеев Сергей Ивановичка, Юрбан района муниципальный телевизии депутаттарын районнағы себетін председателігер, Оскола 1911 сылдағы выпускнигер. Bizdedularım, günde uçtularım, bilgi öğrenmek oğullarım, onunla barı bugün bu zaldan ustuğut bizdedularım. Eğer buluğun deputatların, onunla malkır toskoldur 1911 yılları biterdir bu püstüratlarından, İkidesinin bu örgütleri bilenden ardetmin kılından. Oskola kene uçtanlara, onunla üyelerin aspıt, hamay kolubura bu oğullarına çuğastar, klasılaşılır olurlar. O kurdu bugün hakkında hareketinin bağırımın behege, Bastay Ulas'tan Naşane Klas görüp bir uçtal bütün Aleksandr'ın dilimine sağına banı. Ondan Deniz Klas'tan Klası Vokka behine Klas halayışının Prokopy Nikolaevich Stepan yine bir yaka botanikanı üreten onda Klas halayışından 2 yıl üstüde ettis Klas halayışından ödüvüde. Kelin 13 kilometre bitiler behine bu pustavda Prokopyev Merkury Mikhailovich, ona Prokopyev Anatoly Mikhailovich. Onun bugün dehege 11 yılda выпускательlerge maqtalbı ulakan kelimeler dehege bir ödül çuğasılar. Bu bugün
Oskolu bilen yürütüyor tolurmuş tulzalga olur bir de dolaktabın. Bu kabarlıkın gelen her sanacımından bağlı meteyeka tuygundur uyanı jolu sorgunu. Почетной грамотой районного совета муниципального района Юрбинский район награждаются Иннокентьева Анидора Игнатьевна, учитель музыки, руководитель народного ансамбля Республики Саха-Якутия «Сыркыз». Андреева Розалия Ивановна, учитель начального класса. Семенова Татьяна Прокопьевна, главный бухгалтер школы. Ушпанова Александра Анатольевна, педагог дополнительного образования. Тыл бәрелләр Саха Республикатын утын кыржағыстырын үрдігі сүбәтін әптеттәк секретәреген. Тыынча 905-9 сыллардағы Малка Өсколатын директоры өрәк жағын себедісейгер. Тыынча 904 сыллағы Оскола выпускнигар. Школаға өремет, әтті класста школаға өремет, бірге үмет табарыстырым, оқтырым. Онна итетелердің күрдік бейін, 9 сыллардаққа школа забығынан үйігіздер біремі бар, біргілер коллегаларым. Онна той бұл бордан нәйлеген, мағыты бөхілеген оқтырын. Өтеге бұл мәгедек түбетін бары ұлықтақтырын әтек қынады. Бұл мағына школада мәгедек түбетін үтчаттарын әтті қыластақ, онына орта үйректақ үтчаттара болалары бар бұған олақ школа болар. Үзі туғынан үйәп бітті арыстар бұл бары сейді кәпсәтілер, кәмін оны отчо қатылы бар баққар әрі. Мен итетелибитин курдук 904 ағысыллаққа бұл әтті класста школа үтербетін бейге тәрі ғыллары бар өреметі олар бұл тәрі ғылларының олар дені аттына білген. Онына те 5 жылдан 9 жылғадылы 4 жыл Парпени Прокопич Борисов ғалай ашылақ директорда коллективка мен Үллән аспыт жоллақтың анамча күрәтті біреуі болар, мен бұл школа бар, өремет еспін әме күйім қайынларынан төлі атағытын деймін. Оны да білген, бұл бүгін хүрді шуғай мероприятияларға өттіуат, бұл школаға 130 тағығар адамлақ Санкт-Петербурга таққыбыт тінігені презентация тігер білгендер етігер. Бұл Мария Петровна Коғын әхінден, онына атын білет коллегия тұрынуытынан школа администрацията, ұлыс салауыстата тұрынуларынан, өлі әхіндерінен таққыбыт кінігені егде үйері көті өлсістібет, онына ол тұғынан әме сәхәргістібет. Onun gibi hego şkola bakıları öğrenmek için elbaq Guzastan diyeceğiler, elbaq uçuvanaylar, doktorlar dostlarından elbağı ettiler. Otam ben beyan işine itiyorlar bu olaktorun ülelerin hırdatıga tehakanlar bunun nemi ülehe hatabıtım bu norokpar nehliyen yağa uska nehliyekper Тыһа күйім кайарынан әне кінлер олықтырын үлелерін хырдатыға үлелеспітім. Ол күрді әме приятный шивай пенсиялақ кәлентұрауын еға республикаға совет бар. Республика түкірі жастарын үрдікі үбет әдейін. Бірсілет әлбет Юлия Николаевна Григорьева, мен болда Петтаха кіртар деймін. Бұл республиканский совет 35 членнақ
Onunla ta bəyətin bulan büyütünü öyleli üyüte turar. Onunla bu bihigi hem yaptık. Ürdükün ağaradasa diyen var. Почетный старейшина Республики Саха-Якутия diyen tüyeskanlar знак, belye. Ol belyeni bihigi emiye yasaslarıgar 10 yıllarda üllebip iki manna kıcağız uçutallar bıtıgar bu heviyet prezidiumun uğrağın bıhıtından onunla bu heviyet представитель Николай Григорьева soru dağınan ben bu знактары tuttarar bu komünü. Мамлет за наибольший вклад в социально-экономическое развитие республики и воспитание подрастающего поколения нагрудным знаком почетный старейшина Республики Саха-Якутия награждается Семенов Иван Алексеевич. Kinlere bekliyor burada. Onlarla onlara duyduğuna bıraktadıktan Kölüyede kol kullanıyor. Kol ayılga ona. İlk kez keyinden bu manlık zınağından aradılar, beledinden de aradılar. Örhıllarga hoş kolağın ye hırla oledi ürpöt. Onda olaq türüt bu oradan ehliğin olaqtağı Gülayep Semyon Vasilyevich. Семен Васильевич келбите ордынан баран здоровье контролынан мана келбите. Оşağına kimyaha bu balıkta ben tutarıyım. Hani kimler toğusta bu güvenle Semyon Vasilievich teksellikleri. Onunla bugün bu elbette Respublika halkta tıktandağını bu iltimenten onunla komitetleritten, onunla bu ulusput havaltasıttan, bağlıktan, onunla bu münyaklarısıdan ügüs nağradaları tuttular. İtini memlişine beyan ara üyere gördüm. Bu bilgin de behir şkolamı bilgin hettere dağını, onunla orku yıllarga bilgen aspet kollegalar bu. Şüveyde hıcyalar, şüveyde üleliler. Evet diyen ben beyan şüvey hanala kulubur mantan duyduğuttan barabın. Anıtıran bu canlar butugar, varı ışçatları butugar, şüvey yüreği duruyadı, varı taraftar bitigar, varı bu oradan nehirleyen oğukta aktarır, onda bu mügecek tübetin oğukta aktarır, yolu horgunu var bu kovunda. Үтүк егинден күндү бир дойдулактарым ыдыктабыллах ылжыттар. Эгини баргытын өрөх министерстводун, оны туз бейм аппыттан, өргөйдөх, Малкай скултун өргөйдөх юбилейынан ити-ити истигник беркеден долгуян туран эгерделирбен көңүллер. Малкай орто скулата, Малкай селиңете, Малкай жолы сергете, мен олықпыр ураты суылталақ. Ол күрдік мен саңа үйріғі бітерен кәлбік әдеркер кізшан, манна үлем карьератын сетихиләқтік сағалабыдым. Ол ехет түгелінен туғанан мен барға мақталбын тердекпен бағарабын. Bir gülelebet kollektiv бар, bir gülelebet олыс күндітік саныр жөгелер бер ұчыталар бар, онна өреппет оғылар бар. Малкай Охтос Кулатын Республика арас мұндықтарғар, дойды арас мұндықтарғар, өссі күтігіл олыс шүгайдік аттата сылжар күтігар. Оны таханан өріх министерствотын аттыттан әмге бәйім комиссиялақ келем тұрабын, ол күрдік манна ехе
Виктор Михайлович атыгар приветственный адрес Аганихнерехпен Багарабын. Министерство образования Республики Саха-Якутия сердечно поздравляет вас со знаменательным событием, юбилеем школы. Сегодня школа продолжает славные традиции предыдущих поколений. Педагогические воззрения директоров школ Шадрина Григория Абрамовича, Габушева Николая Степановича, Прокопьева Николая Ивановича, Таюрского Меркурия Михайловича, Павлова Василия Семеновича, Борисова Парфения Прокопьевича, Михайлова Егора Евтрофьевича, Платонова Николая Прокопьевича, Анисьева Ивана Савича, Евсеевой Марии Петровны находят достойное продолжение в гуманистических идеях нынешнего директора школы, заслуженного учителя Республики Саха-Якутия Кузьмина Виктора Михайловича. Из стен вашей школы вышли видные советско-партийные работники, ученые, спортсмены, работники народного хозяйства, искусства, прославившие республику не только в России, но и за рубежом. Ваша школа вносит свой вклад в реализацию образовательных проектов республики, является культурным, образовательным, общественным центром развития села. Дух школы пронизан теплыми, искренними отношениями педагогов, учащихся, родителей. Школа ставит перед собой цель воспитания в каждом ребенке хозяина своей земли, любящего свой край, уважающего свои корни, патриота своей малой родины. Мы уверены, что свой юбилей коллектив Малкайской средней школы встречает с уверенностью в будущем и с пониманием своей востребованности, миссии современного учителя-педагога. Мы гордимся вашими учителями. В этот день Министерство образования Республики Саха-Якутия желает коллективу школы, учащимся и родителям огромных успехов и достижений, благополучия и процветания во благо развития родной республики Российской Федерации. С уважением, министр образования Республики Саха-Якутия Федосия Васильевна Габушева. Министерство Адыттан универсальный станок «Корвет» выделяется. Onu tahadan sosnovый бор onu çeptigidder onu sınyatar кен сылгы бирден учуталлардан Аллах нахачой сменалах, опыт поколений ден. Он ветераны педагогического труда, он учуталлар келен сыняналлар, доробияларын чептигеттетеллер, он өсөйби курска үйрнеллер. Ол курдук биге онны путевканы беректен багарабыт түт учуталга. Бу путевка борбоско келен сынянална, онан сыняналларда. Бу манны путевка береллер Антоновой Марте Климовне. Учитель технологий. Попова Изабелла Петровна, учитель начальных классов.
Почетной грамотой Всероссийского педагогического собрания награждаются Иванова Клавдия Николаевна, учитель русского языка и литературы. Васильева Любовь Николаевна, учитель якутского языка и литературы. Почетной грамотой Министерства образования Республики Саха-Якутия вручаются Синофонтовой Виктории Григорьевне, учитель русского языка и литературы. Филиппову Ивану Николаевичу, учителю истории. Благодарность Министерства образования Республики Саха-Якутия вручается Попову Руслану Николаевичу, мастер производственного обучения. Грамотой Республиканского центра дополнительного образования детей Министерства образования Республики Саха награждается Ушканов Федор Федорович, учитель английского языка. Тыл берилер Мачысынова Маргарита Васильевна, Юрбор районун Үеракка салатын начальнигар, Саха Республикатын Үерагалитин үтелек үлейтигер. Үтеманы малакының лейна лоқтақтара бирделек коллегаларын өсі битті баргытын бұл ұлықтағы өрек управлениятын атыттан бұл өргөйді юбилейдан икиді кеттіндік әңәддәлі білгімілі. Өреті барын беледен астықырымды дүркүрді әлбәқ үндерегін әйтерәгіндер болулар. Мен белетім әді икі түгені. Амбаттадан тұран бұл ырах сытар, юрбаттан, кораттан ырах сытар малакай сколотар бұл картина галерея ағылағының. Хомойо қайын банна бұл бейгіліс бұдығар осколаларға бар дәвет болын, урбап бұтықтан тақтара болу. Элсидери бар өйдәвет бит болу. Бұл маны картина галерея Виктор Михайлович педен көрді гуманистический педагогикаға ұлсан үлелен әревиттер болағына. Бұл именно оғыну духовны сүттінің үйдерге бұл сүрдәқ суылтала. Онна мен бұл бәлекеметі бұл қолыбыр бары ғырықтар көрбікіт болу бұл виртуальный музей, бұл анығылы музей, бұл оғыларға, учуталарға сүрдәқ көмелі. Тоди даққа бейгі саға республика малы кайдан юрбада олара канара Ирак Санкт-Петербурга нучы музейин или холобыр бо Эрмитаж байын кыттабилтер кыпытух, но виртуально поблин сүрдян кыллар. Она бо икки саңа сүрян кирбидин сүрдян көрөмен вердик. Она бо музейга книга сүряқтани дигер бо әме кырычан олар, әме экскурсовод болан колонан, әме бо наха қарақтары оттақ осколалар историялар сүрдян сүрдек кәпсәділер. Онна манна бұл книга сүряқтани дигер бо көрсүйлерге выпускниктер сүрдян элбәк үчіге үтüе тылы еттілер. Мен болағына түміппер бұл әйгіс қолағат оғыларын бағаларықтан бұғатардан әкепін барымын. Тоба қағым барықанына бағары сөйдемен амбаттан бұл оғылар тоқ келер бұл қолағын тоқнен алылар еген. Қаны бары чүнталға ғамы үрдік нағырада именно оғы білінейді, именно оғы мақталы болар дегенмен тұспайым. Оны бір оға чүбайдық сұры бұд. Ну, целый говорит, в нашей школе работают самые хорошие учителя. Из нашей школы вышли очень много известных людей. И я думаю, что в нашей школе и дальше появится очень много известных ученых, очень много известных специалистов, он по профессии, это он БТР Курья. И я верю, я хочу, чтобы из стен нашей Малыкаевской школы вышли космонавты или первый космонавт.
Onun hatırına bunu malaka koydurken kendi topu bu bir kolokturda mandayka kosmonavt tağıtta diyen. Onun boğala good bağlara çoğulu, barıkta kıdağına olduğunu, ona sizde öte kırdık tipini de bakarım. Сертификат на 50 тысяч рублей вручается в связи с 130-летием юбилеем основания школы Малыкайской средней школы имени Мегижевского. Для сертификата доктора Бунжамыля. Bu öğrenciler samay üstesiyle uçutalar bütün belediye bütün bağırımız. Onun bu mal keskolda min iki çutalı belediye bütün artı bağırımız. Onu bu çutalarga sertifikat. Ona bu bebek seviyede bolar 10 tüyçala gram tuğu bolar sertifikatı tutarız bununla. O da bari biller kim tutar uçutal bit. Иннокентьева Анидора Игнатьевна. Динамус кутыгарын Оғаспордың тылынан билдірілді. Оның бұғамы еурағынан әме бұл 10 грамны сертификаты тұттарабын көмілген Платонова Галина Николаевна. Министерства образования Республики Саха-Якутия награждается Семенова Сардана Владимировна, учитель математики. Грамотой Института развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского II Министерства образования Республики Саха-Якутия награждаются Савинова Марьяна Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Иванова Мария Семеновна, учитель начальных классов. Афирова Анна Артуровна, учитель начальных классов. Грамота из Центра мониторинга качества образования Министерства образования Республики Саха-Якутия награждается Григорьев Иван Иванович, учитель географии, технический специалист, курса проведения. Почетная грамота начальника управления образования Юрпинского района вручается Андреевой Светлане Николаевне, учителю начальных классов, Даниловой Наталье Ивановне, ветерану педагогического труда, учителю начальных классов, Иванова Светлана Спиридоновна, учитель биологии, Ивановой Акулине Наконтьевне, учителю шахмат, Платоновой Галине Николаевне, учителю физкультуры. Николаев Юрий Константиновичка, Алроса Нюрба, Агас акциялар общества, генеральный директоры Солбиячкова. Бүгін маңнағыт мұстығыт. Барчаның мен бұл малғы әлінетін олықтауқтырын, малғы осколатын үйерін әчілерін, үжіталларын, олюдайықтарын, арасынларға босколыны бітер бет выпускниктары, онны ғылжықтары, малғы осколата 130 юбилейда күнінен Алурат Сунюрба Ағаз акционерлік общество салалтадың оны коллективін атыттан ағардары бір бөлімден. Малғы осколатын выпускниктары бұл алмағы көлдеріне оны алмаз промышленығы зайдетігер әлбәқ егітті бұта, оны тон үшведі білдер еті. Ол туғыдынан болар бұл малыкай осколотын выпускнига Ихиби Дойдулакыт, Андрей Дмитриевич Кириллин,
АК Алуроса, то есть акционерная компания Алуроса бастыгы президиена болар. Оны тағынан бұл компания история тігеркіне соғытоқ сақа президент болар. Онан әме қайтары бұл хақа жона олыс үйерағаны өт, оны кейлі ақыдинен. Оннан bir ettiğinden vallahi bari bir bilen olur, bari bir belki bir davet bu Nurba Heriger kostundan almaz, buradan nehirleyin teritoriya kostunlarına kıyına olihin almaz, onunla bu malıkay diyen sahibi estekler. Ondan bu Alrosu Nurba Ağazaksanyanı общества eder terilde boğular, terilde bari oğuğun ağasıl boğular. Olganın materyaliyetten bu malıkay nehirleyin gıtta. Bordon nehirleyin gıtta. Onu malıkay üsküladın gıtta. Kuruk, sitimnaq bir göle lehebit. On kurduk 2001 yıllık Respublika Vastaki Prezidenti Mikhail Efimович Nikolayev. Bu malıkayga munyak olan soğutçu malıkayga oskolu tuğakka diyen aksaniyene kampanya havaltıdıgar. Onda bu alımısını bağhavaltıdıgar. Hordak bir bitiler. Örkemge kıyım bağırılı vakıdır bu vapıvaz oskolu tutuğda emiski bağırılan tutuğu ağalamıda. Onunla vallağına bu 2003 yıllığa oskolu ülağa kiririger. Min manna komandirovkaya gelen sayını bu oskolu ülağa kirir tutuğudum salayın. Ülelebitim onun tonlamiye bir evin bu oskola jubileyer kırılıvalar sığana kurduk. Sananavın onunla oskola halaltıda minegen personalna bu jubiley bırağınıgar ıngırgıtıgar maqtanavın. Bilgen bu Sotorodata oğlu ayak kemanırat diyor. Aksaniyana kampanya halaltıda bu Nurbatağa kayanı bayatar kombinat. Oton ari ödüler kuddegеттaka Nurbinskay gok. Malıkı oskolanın tıngıtta şeftap bolarıgar kömün berdi jaka, öder zadani berdi. Onun bu kadar hıl hanatıgar oskola onna Nurbinskay gok ikardıgar şeftağın ödeleyen tuhunan buğar usulluğa onna şeftağı jaka sağlam yaptar. Min gazetine TV'nin onun etiyakun mağarabın almaz onunla bu malıkay oskolu выпускниктара kurup kıdegemlerge bu ilnikidin dağını manlık hiyasla buluktara diyen ol sivas oskolağa nehriyekke tuhana alatundun onu da o şefti hüküm çerçitinden oskola Nurbinskay goktan tuha eraklar diyen olmakı össen gok kemiye tuha onoktak diyen eti Google ekleri büyünkene hecenettiler olata giyiler biten meripiyatiyaları ehilini kıtınlar tuhunan oskola kollektivin osu yönnetiye oğa kollektivlerin tansavarına arağındaki tuvatisye kollektivlerin kıtınları tuhunan oğullar aras oğulların istavkatın birileri ehtirerken direktörün bağırıldığının tuğunan büyün kele canlar eten bardılar. Onun otanın etinde Tonkuydan mehana var, bu tворчески өлелеyi sağlanıra buldu. Ben büyüğünü eti muzeyi de görün, eti ki hangi jinigeni de görün, çakçı bulmanda talanlar tворчески canlar өлelеyi izlerken ösü de öyle de gaydim. Temana Ösüdüğü bargıtıgar joluğa bulunağın emete bu oskolu выпускниктара bugün harsın bolar bırağınikka barı körsöngüt, kılağının körsöngüt bu bırağınığı gören kadar turan üşüyeddik bırağıniktan oğuz askıdın sanahan ahırın gemete oskolu kollektivler gemete taharnılak ülerini o üleği üşüyedmekte kullanıyan oskolu yerine açılıyor, Türk'ün öreği, aras oskola rüyon, Respublika Çerçiğinin tınlar, oğlar bu kürekterge kıttan emesi kihilleri. Onunla Alrosu Nurba Ağazaksanyanı общества havaltıtın atıttan eğerde hurugu belge tuttara bu gönülden Viktor Mikhailovич'ke onu da hemen Alrosu Nurba Ağazaksanyanı общества
bu Oskolu yübüleyinden silahster, süsüde dığınca, karşılığı bu sana kimiyle daha itigar, übüle hem tuttan geriyen aman Oskolağa bu günlerde tüheriyakta konu edildi. Var ediyorum cümleyi var. Тылдариллер Федоров Семен Алексеевичка, Нюрбор районун Верагриттин үлектерин, Иделяк союзтарын председателигер. Күнді оғылар, учуталлар, осколы ләхеттере, онна тәрбеттер. Егінне бұл 130 сыллағы ірігіндяқ юбилейгітінен Верагри ләхеттерин орайынағы комитетінің атыттан ағардилебен. Тумада баракан винер эти бары кереталлар ласы нас эгердеталар этилинде аны просто эгиттен бу эга баганы мете баргытер эгитил тагатыгар костонор накын курдук алмас кыдалак турубияны тун дагатер жаннор бутугар жолу Почетной грамотой Президиума Республиканского комитета профсоюза работников образования Республики Саха-Якутия награждаются Кузьмин Виктор Михайлович, директор школы. Спиридонова Зоя Ивановна, председатель профком школы. Истен ағыр бұқып күрдік Малкай Осколатын 130 сыл тоқары аңарда сударствоной аттестатылан 2-999 выпускник бітірдеден болла. Бұл қалын армия атыттан бос қолаға арасыларға үйренен аспыт бары выпускниктар аттырыттан баға санатын бастыңын тердеға Данилов Николай Дмитриевич Малкай Ортос Колатын бастакы вупуын выпускнига педагогической үлі ветераны. Саха Республикадан үтелек учуталар. Күнді Малакай лоқтақтыра. Едені Осколаға бегі Оскола өт, түрәвіт, етілдевіт Оскола өт, 130 сылын үбілейін бір айнекті кәлбет бары Оскола сыңандақтыңдар. Егітіне бұл бір айнектің яғырды дейін. Малакай Осколадың 16 болам өт. Бейін сәтті ұллаққа, 900 бейін сәтті ұллаққа бүтін бүкпет. Жолырттан ағаяқ еғарты бұйылақ, бүгін мен көрір бүні хоғытақ кәлен тұрауын. Аны 2 ғылынан бүтін бүкпет 6 сылы болуға. Әлбәқтік әтілінне бағасана, мен бағасанам ден болар демелеген кестемәккет таққан ұлыған күрақтайылақ кәмдірінілер. Ордық бұл бейеға күрә сақыны өтігі. Онны болдағын еті бәккеттілер. Қаяндағыны бұл өлем естетін бүттеғіға әлбәқтен күрақтайыға ордық атын ұмыттар. Онда бейге үйден учалы етелерді. Конкурентно способный специалистан арылырды. Арас салаға, үлі арас халатыр. Производствода болдың, етенне интеллектуальный үлі көріңдер болдың. Онда бейге қаяндағыны еті күрестейге саға үтчата олақ қалсыладың құрдық. Бұны Кулаковскай Хақан тәлеген сеті хорибуды көрдім. Өсі орақтарын бағайы көрдік бейгі онлық жоны идан дағарықтағын. Бейгі осқолығы онлық жоны икпіді. Оны етімен ақтейдінеге бар хамы бүтігі. Етен тұрығын ал кенегені ақпыр жоны көрі аққет. Етігірдік онан мен бағарауын қаянды осқолықтан еті бейгі
ити улахан жоннору иппит оскола кур ол традициятын халкыргытыгар. Барыгытыгар үтüе доровияны чөлолого, чөл доровияны бағанабыт итенде ол баян ескіліп кеткен барған ақталды. Сүз отын сыл ұсталақ торатыгар. 2-999 үйренекчini, онна білген үйренекчар, 300 үйренекчini, үйретен ийтен, оскола сайдарын туғар үлелер, ара сілбәк ұшуталар, онна үлейттер үлелер келілер. Бұл кенелер ме қалың коллективтерін атыттан тыл берілер, малкы осколатын 2005-14 сылларға директорығар Евсеева Мария Петровнаға. Тапталлах дойдум жона рах кораттан, жокускайттан, жокускай кораттан ити истең аттылғаннақ әғірді болу. Бүгін сүрдәғын дол бұябын, наха үйеребін, бұманнық бары күмсен, сүрдәғын ләқтік әйләқтік, бары үйерен көтін, түрөбіт дойдубут осколатын, тапталлах осколатын юбилейлер келен, мустан, кепсетен, бұғырдық сонурғахан олар бұт наха жүрен. Бұманнық түген бол батаға ұратты. Онна биге бұл бүгінге мен аттықын бағарабын биге күнді кейбітін. Кенеға бүгін мемориальный доска албы кейтін. Биге тапталлах директор бұд, ұшутал бұд, Анисимов Иван Савельев ақтанағыр бағарабын. Диккис эмие үйрүлэх түгәмит бу биги осколабыт тугунан урут кахандаганы киниге улахамны тасыбатага. Онон бу киниге сүрәктениде буолла, киниге бит тагыста. Бу киниге битин оттон сөбүктә биги аксакаллар бут кайгатылар. Ол кинилер кайгабыттара биги улахан медел. Онон Эдуард Федорович Лыткин Николай Николаевич, просто оны Дмитрий Егорович Афанасьев, бұл кенені көрінлер, нағастынылар, қайғатылар, ол бігеға сүрді олаған үрттік сүтегі болар. Маннысы ақтаны ғарақын бағырын бігас қола допуснига Малгайсывы Спартак Ильич, бұл кенеге сүрін идеятын етен бербігер бігі кенеға ме ұрақтан аммаға мақталбыдың ұйтағыр. Бұл сұлыға Үлелерім тұқары әлбі оғыға аттестат берен, әлбі оғыны ийтен өретен, история күрдік, обществознание күрдік предметтерге өретпедім. Онна ол бұйығар 2 клағы выпустағыдым. Ол выпустағым 2016 жылға бире сүрбе сылла юбилея, бире 30 сылла юбилейдері боламдар. Онан ол оғылар бұл таптан промонистемнік әғарделейбім. Сиби күрдіғыттың әлбәғайты тұғы көбеде олғынан баран меманна қыраты келі тұтырда мемеселі ақалбетім, он тұғын әйеға ме әтекпен бағырын. Бастатан тұран бейі осколавыд 1900 сылла выпускнига, интернат 4-9 сыллақтар итілдәчілері, техническая наука доктора, профессор Дмитрий Егорович Афанасьев сүрді ұлақан ес қоғымна ақты әғардедініктер, онына бейхін жақатчылдан бідеметтің құйдар. Мое детство, учеба Малгайской 7-летней и Маркинской средней школах прошли трудные предвоенные и военные, и послевоенные годы. Мы, дети-сироты войны, выжили только благодаря Малгайскому и Маркинскому интернатам и материнской отцовской заботе наших дорогих учителей Тимофея Ивановича Петрова, Анны Никифоровны Игнатьевой, Ивана Савича Анисимова, Василия Семеновича Павлова, Петра Дмитриевича Кириллина, Николая Степановича Васильева, Меркурия Михайловича Таюрского, Николая Павловича Егорова, Тимофея Ксенофонтовича Егорова, директоров Маркинской школы Николая Васильевича Такырова и особенно Егора Евтропьевича Михайлова. Земной поклон вам за все это, дорогие мои школы и интернаты. Афанасий Семенович Владимиров, мне сюда учугенис погонно
мақтау сұрғын ұйтар, оны мен Виктор Михайловичка тұттырады көңілі. Осколатыгар бәйтеме тұтурдақ келедім хөбілуімен олеген бұл оскола бір бастың әдір чуталығары мен бәйім апыттан гран омырдым олон тұбын тұттарардың көңілі. Лучший молодой учитель вручается учительница химии Евлевой Наталье Валентиновне. Граммом тут парабын. Лучшая ученица юбилейного года вручается ученица 10 класса Николаева Елене. Асын бүкінге страницаларынан бежет болып, онына бары келемек, өре көтәкі тәрдіктерін ұрам. Жолла болын, дорогой болын. Бастымлақ ыңғылығын ылжыттар бұд, күнді күпісінектар, онына бір дойдылақтар бұд. Әйгетіне барығытын оскола бұд, сүйіс отыт сыллақ үбілейін күнінен ететі кістінек әғарделебін көңілі. Анисимова Сандара Малкай орта сколатын онус быклағын өйренер читебін. Бұйылғы өйрақ жылығар оскола президентінен талылдан үлелей сылжауын. Мен оскола біліңгі өйренерчілерін адыттан бігі осколатығар ремонт боларғар қарчыннан көмілеспет жонлар бұтығар, бұп снектар бұтығар барға мақталбын тердеқін бағарабын. Ағаяқ мен биге төріп біттер бит, ұчуталар бит, тек бит, онна оскола үрдікі қылағын өйренәтчілері оскола бұтырым оны түбіге үрейді. Онан мұнна көмелес бит, жонлар бұтығар, нәйлегін жонығар, өсті төгіл мақталбын дердеқін бағарабын. Kençeri çatlar ehgi kurduk. Oskolavıtın bitiren bardak bıtına. Oskolavıtı kömelühe turuq bıt. Oskolavıtın taptık bıt diye edebin. Östüde gül ehgi taptılar oskolavıt. Süs otut übülüydek sağın tol bıtınan. Etiyelik istinlik. Buka barıgıtın eğerdeliyebin. Bağarabıt kıtağına dorobiyanı. Ülağı tiger, üyerek tiger sidihileri uhun jalla olağı. Bağıbaları. Kanın bağıran meylek, biller beytin oskolatından. Ondan kanın bağıran oskola, biller onna saydan beytin öğrenekçilerinden boskolağa ürelebit jonlarından. Onun bugünkü übüley sürün kıttaççılara, ehgi barı boskola выпускниктара, boskolağa ülelen aspıt ülekler, bilgi malkay bıtın kıtta, bilgi oskola bıtın kıtta, kanlı göre tükenge altıhan aspıt bar jomut. Manan oskola